Nema pojma, 300. Nešto to. Malo se igra. Ja ću tu malo prići snimiti, ja ću sve snimiti. Ja ću tu malo snimiti. Ljudi malo naprijed, da stane. Sjekom sam došla i graditi. Bam, 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 bam. To je mislim po lančicu. Ljudi, malo sporije, malo sporije. Bog. Muito preto. A oni imaju tamo i... Malo daj mi da klopću, nisam šta da zadnje vjerujem, ovi nisi pa možda. Nemam fiziku, ja ću znam. Ma nije, ne mogu ne. Lijepa majica. Sorry. Mogu ja Jura na crveno ići? Da stanem? Vino da ne vidi
Evo i na zadnji, ja? Da, i na kraju što mi kaže vječnica, ja Vukoviću, Čuješ Sokol, pazi ti ovo. Pogledaj, to su da ti... Sad isto razmišljam. iritirajuće možda. Ono u principu, kao neki uzira. Imaš ovo je? Idemo naprijed. Vidiš, Ono, trojka već pokušava se uvesti u vodu sve. Da, da. ne, tako nešto moraš. Uvijek moraš biti zadnji. A to ti je bilo sam krsno. Pecku i tanke gume. I onda je naglo skrenuo kuš preko tračnice, a ja sam bila na onom uskom dijelu iza tračnice i unutra. Onda drugo, rolerica su A, to sam zaletila vidio. mene. I treći sudar. Hvala. Čekaj, 3 sudara si. 3 sudara si. Ili sad bi samo igrali debel pa ko malo guraju lopti su ono tek toliko, niko niš neće udaliti više jebate, ne? Onda prije cijeli poraz pravili kad prima reket, ne? Jedva ti... Ovo je isto tamo.